Ütü günden bugün minnigesti kahan rubrik aşçıttara. Bugün bigas dıqpıt pankeyk, amerikanskay blini. Onna biga kanada baltara stakan borduk, bir stakan üt, bir sımıt, 2 столовая ложка растительной рыбы, 2 столовая ложка сахар, 2 столовая ложка разрыхлитель, чайная ложкаңарынан туз, чайная ложкаңарынан ванилин. Чайная ложкаңара ванилин кутабыз. Онна маннык bir пачка разрыхлитель, ровно 2 столовая ложка болар. Кутабыз. 2 столовая ложка рыбытын кутабыз. Онна тустукун кутабыз. Туздуктутун кутабыз. Тестебит маннык багас. Төгөрүк гына кутахатан омордоқы көнө туттурар болуқтақ. Маннык кыра гына мен урук кутун сөп, улахан гына мен урук кутун сөп. Сасырда холобра ыксалга маннык улахан гына түргенник эме буаран ылыакка сөп. Аспыт белем болдар, миннигести